Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić Udovičić. Priča o Neptunu i njegovoj družini. Jeste li se ikad pitali zašto je Neptun morska prostranstva odlučio zamijeniti onim svemirskim? Što je to tog staro-rimskog boga nagnalo da se uzdigne iz morskih dubina visoko među zvijezde? No nije se uzdigao samo on, već i čitava njegova svita, i to redom njih 14. Triton, Nereida, Protej, Najada, Talasa, Despina, Galatea, Larisa, dok ostalima u svojoj pratnji ime ne otkri. Što je to tako uzburkalo more da je postalo prenemirno iza samog svog boga? Rani morski bog Protej bio je već starac. Davno se povukao i ostavio morske dubine u vlasti Neptuna. Kako je bio čuvar zvijeri, uvidje jednog dana da se njegove morske nemani nečeg strašno plaše. Prvo se obrati Talasi za pomoć. Kao samo more, Talasa je sigurno morala znati odgovor, no ustrašena ona mu odbije bilo što reći. Potom pozove Tritona i sve morske nimfe, ali oni se prestrašeni razbježaše. Ne preosta mu ništa drugo nego ravno pred Neptuna. Trebalo je upozoriti boga mora da su morske dubine postale uzburkane i nemirne, te da se nešto čudno događa. No Neptuna ne nađe u njegovim dvorima. Protej se sasvim izbezumi od straha. Što se to događa? Naposljetku začu strašnu buku. Morske su se dubine tresle. Zvučalo je to poput prave pravcate bitke. Ribe su se već odavno razbježale, školjke začahurile, a puževi i rakovi povukoše se u svoja staništa. Strašan se boj bio. Grotlo vulkana otvorilo se u morskoj dubini i iz njega je izašao ni manje ni više nego sam Taumant, koji je odlučio zavladati morem i preoteti prijestolje Neptunu. Strašno su se borila njih dvojica. Malo je bio jači Neptun, a malo Taumant, dok na posljedku Taumant sasvim ne savlada Neptuna. Posramljen i ranjen, Neptun je bio protjeran iz mora sa svom svojom svitom. Nova vladavina stupila je na snagu. Morem i svime pod njim vladao je novi strašni bog, strašni Taumant. Postiđen i posramljen, Neptun pobježe na nebo, i to tako daleko da ga je bilo nemoguće pronaći. Postao je posljednji planet u sunčevom sustavu, i to onaj najhladniji. Sačuvao je svoju plavu boju kako bi ga uvijek podsjećala na morske dubine. A velika tamna pjega na južnoj poluci planeta zapravo je ožiljak od borbe s Taumantom. Sva njegova svita pretvori se u njegove prirodne mjesece. Toliko je bio posramljen da se dobro skrio od bilo kakvih pogleda. Otkriven je tek matematičkim izračunima i prvi je tako otkriveni planet. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.